Serun pui voice ngai thatu te in zawa in chi bai ule tunla hian video kan siam kha ta le maya he channel hi zawrami puiten dan le hrai chungchang le dan le hrai ro re la kai hnoi kan hriat theinan le kan vengwar theina ta na thanem ngai na awang liaw lewa bot sai ni in sum le pai mu na ne mo hlok na ne mo a bot sai ani lo ti min lo hriat sak turin kan du chewa comment lama zona ronzo thin te po in oma full time a he channel hi vil kan ni ri lawa wangle na tul kara ron lang vele zau thin kan ni awangin in be sei kan phalo hle ti kan thria mi thanem ngai then khaten min biak pona tur phone number te miron dil thina amai ro chu video ron chop chuang ngor bak hi tundin hmuna chuan kan theina le rem chan na in ala dol zori lo ti min lo hriat sak turin kan ngen chewa in tan zora mi puite tan dan le hrai kan theyang to ka ron tlang au pui hi kan tlin tok aniria in be se kan phak lo na ini hriat thiam na kan dil masa ani e nimin November ni thum sang ni le som ni pakhat chun khan tunlaya case lar tak mai zo than sanga case tia kan hriat lar State of Mizoram versus Zodin Liana Silo and another SC number 61 of 2019 Tuboya Kotin Poi Khoitua Pute Manna Warrant of Arrest Ti Chuana Order Adi Chuaka He case Chungchang le Akai Noi Bail Chungchang Te Hi Dan Injirtirna Nipa Formin Soizaw Kantum Donani Nimin Khan He case Ahian Hearing Ne Ania Hearing ni na chan hi lom lian tak pahnia then the ania chung te chu pakhana chuan accused te thuboi siam sak an ni na herrem le thuboi dang siam bel chungchanga hearing nei ania hetiang hian lo soila mani an puite herem ti na telova koblui te hrem na dan section zathum somsari pasari IPC baka koblui tumna section zanga som pakhat IPC te hi Zodin Liana Silo laka zielu bel atulem tin thuboyan nei mek involved thaina criminal intimidation IPC section zanga paruk noyami hi part 1 nge part 2 zog ane thuboy an nei mek dang pakhat in phiaruk na criminal conspiracy IPC section za somni bina hi subsection 1 nge ani subsection 2 intiam ruala thil ti na IPC section somthum palina hi accused telaka zielu bel atulem ti te ani panina chuan accused te pani man dilna omek hi ti hlotlin turaniem ti ani bok chuti chuan ko chuan accused pani telaka IPC section somthum palina chu siam belin Zodin Liana Silo laka IPC section zathum somsari pasari read with section zanga som pakhat siambel ania thubuai siam sakmek zingami IPC section zanga parukle za somni bina te chu chiang deu zoka ziakin IPC section zanga paruk part 2 le IPC section za somni b subsection 1 te siam rem ane hetialo ni ta ka chuan Zodin Liana Silo le arlo hruitluang te thubuai nei mek ni ta chu heng te hi ane pakhatna tumreng wanga mi chetla ti khailakna wrongful restraint IPC section zathum somli pakhatna angin thakhat thleng tan ti remo cheng zanga thleng choi ti remo apani mo shem thei ane pani na mi hren belui wrongful confinement IPC section zathum somli pani na angin kum khat thleng tan ti remo cheng sang khat thleng choi ti remo apani mo shem thei ane pathumna mi ti nat lui IPC section zathum somni pathumna angin kum khat thleng tan ti remo cheng sang khat thleng choi ti remo apani mo shem thei ani palina thi tu remo hliam pui tor tir tumna emo kumsari chunglam shem thei na tur khop poi khoina ti tuma invo khanna IPC section zanga paruk part 2 angin kumsari thleng tan ti remo poisa choi ti remo apani mo shremna pek thei ane pangana inruk bona IPC section zathum somruk pasari na angin kumsom thleng tan tir theine in poisa choi tir bok tur ane hi bail theilo ane
parukna thil sual ti tura mi phiarukna thil sual ti tumdana jirin IPC section za somni B subsection 1 angin hremna pek thei ani pasarina midang tana ngai thlak nuam lo tura van tlang hmuna khosak moi lo na emo thule hla dukdak lo chak chuana IPC section zan hi somkua palina angin thathum thleng tan tiramo poisa choyamo apani mo hremna pek thei ani pariatna inthurwala thilti na IPC section somthum palina hnuaya zialu ani bok kan soitak te ba ka hian zodin lena sailo laka rem tilo chunga mipat na manemo mantum na emo thubuai IPC section zathum somsari pasari read with section sanga le som pakhat zialu ani bok anthu boy hi naktuk November ninga sang ni somni pakhat chundar som panhile minute som panga a Dr. HTC rin chana additional sessions judge chuan angai tu zom le anga chumi hnuwa chuan accused pani telaka thubuai siam sakhi thubuai siam na tur omreng aniem ti chungchang ngai tu ani anga anlaka thubuai siam then khat hi ko chuan adu chuan apai then thei bokanga accused telaka hian thubuai siam zui tlak le a case ngai tu zui tlak kan nilowe ati chuan he thubuai hi court hian ati top thei bokang chu engponi se thubuai hi kalzel tur ani don chuan ale peka chuan thure tu sang te kota ko zui ani in arin oma accused te pani laka thubuai siam sakhi thilti omreng ani e ti finfianan police nu chuina atanga thure tu sang te chu kota amalmala kowa thu zofia vek turan nia chumi zofel vek nu chuan accused te pani hian pu ani na hian thiam lo na annei lo zia finfianan an thure tu te kota hruain ko chuan thu azot fia zui vele theiboka chung thil sang te ti fel ani nuwa pu ani na hian thiam lo chang ngei turan niem ti chungchanga final hearing anla nei lenga ko chuan pu na sanga chuan finfiana thatok lo awang tele chandang dang awangin thiam a chan tir theya finfiana tha a omani ro chuan pu ani na IPC section sanga hian thiam lo an chang theya chuti rual chuan thubuai section train khata hi chuan thiam an chang thei tho bok he case hi atur tu zothan sang le poi khoi tu nia ril hlel zodin liana sailo le ala hrui tluang ate in khinna emoti kanom fowa FIR thelu ani chuan atur tu le FIR thelu tu khachu poi khoina thlenge tia police varhil the tu ania poi khoina crime hi chu van tlang khotlang le ram poi khoina anga ngai ania wangin van tlang himna ti der thong tu chuan hremna a hmu ngei theinan sarkar chuan ma ala ta thina atuar tu emo FIR thelu tu emote khachu thurhe tu pakhat anlo ni ve mai thina chumi ania wang chuan tuna case kan soimek po hi State of Mizoram versus Zodin liana sailo alal hrui tluanga ti ani tin poi khoina section sanga hian kotin thiam lo alo chantir ani chuan hremna sang te chu a in dot consecutive in akal theya arual concurrent in akal theibok entirnan pakhata kumni tang tura hremna pek ni in adanga kum khatang tura hremna pek alo nia chung hremna te chu a in dota kal turin mo aruala kal turin mo ko chuan ati thei chumiom zia chu kumni atang photanga kumni atan zo vele poi khoina danga thiam lo achanna kum khat lungin tan na chu ain trananga afain abel khomen kum thum atang don tina ania chung chu consecutive ti in an soi hremna hi concurrent ani theiboka concurrent ani chuan hremna chu arwalin akalanga kumni atan rualin kum khat atan tur chu akem nga langa kumni atan hnuina chuak theyang tina ani order a hian hremna hi concurrent ani yang ti ain ziak lang lo ani chuan CRPC chang somthum pakhat na angin hremna chu consecutive a kaltura ngai ani thin tin zodin lian ate case a hian ko chuan man phalna ti chuak turin order a hian zialan ania a main bail alo chuak to poni se thu boi an nei belna hian
bail pek an la ni lo wangin warrant of arrest hi ko chuan ati chuaka amai ro chu man an in hnu hian an man na thu boi chu bail theilo poni se CRPC section zali somthum pasari na in asoyangin bail theilo thu boya po bail lak theidan om vele a kotin baila chuati tha atiani chuan bail pek an ni vele thodon ane bail chungchang chu kanchanela hian kan soifia to na in han soile thuakila bail han ti hian thil sual tia pu le ril hlelte pu an ni na chuyani hun chung le thu boi ngai tu chunga lungina khunglova chua lailok tir ti na ani deu ber maya CRPC 1973 ang chuan poi khoina hi hlom lian tak pani bail lak theina chi poi khoina bailable offence le bail lak theilo na chi poi khoina non bailable offence te a tension ania bail theile bail theilo chi poi khoina bailable le non bailable offence te hi shremna pek na theidana zirin tension ani deu bera atlang puya soyen kumthum ayari tan tir theina angchi hi non bailable offence ani deu bera ashremna na ber po kumthum pello ani chuan bailable offence ani deu ber bailable offence a chuan baila chua hi kan tikna chanvo ani hial zoka kan hriat thiam theinan bail theilo thu boya po bail lak thei tho ania bail theidan tlang pui chu hetiang hian lo soila pakhatna police in man phalna warrant of arrest an nei masak ngei tulna phalna nei si lovin mi an man chuan an mi man chu baila chua tur ani panina mi tu po athu boya wanga atan theitur hun chan ve atan nu poa athu boy chui chu zo fel alani lo chuan chumi chu baila chua tir tur ani pathumna bail theilo chi poi khoina non bailable offence a po kumsom pariat latling lote meichia te dam lo le rual ban lo te chu baila chua tir tur ania hei wang hian mi in jail tang tlak lo khopa dam lo na le hrisel lo na anei ti nem nge na medical certificate ani miao si chuan kotan pompui lo ngot arem chang thin lowa adam thathawang tia wangin bail chu phalsak ta lo se lungina anat na nia soi chu lo chuak ta thutin thina hial te lo thleng tamai se kotan mual phona za khua ani jok don ti na ani palina high court le sessions court te hian tu le tha ti dana jirin poi khoi tu te baila chua tir thena special power an nei bok pangana police in mi an man reng rengin darkar somni pali chungin magistrate nen an thruai thleng ngei turania amai ro chu magistrate nen thruai thleng tura konglaka an hun man chu chiar tel anilo thil sual tia pu chu magistrate ma hruai anin police in fin fi an tha an nei man si lo chuan magistrate nena engam chen kol phalna an dilanga ya thitura shrem emo damchung tang tura shrem emo kumsom aya tlem lo emo tan theina tur poi khoina a chuan thil sual tia pu chu arei bera nisom ko chung police in an kol phalsak the ania poi khoina dang zonga chuan nisom ruk chung kol phalsak the anne police te chuan athu boy zerin nisom ko emo nisom ruk emo chunga an chui zo man lo ani chuan thil sual ti nia arin hlel chu baila chua tir tur ane parukna court ro rela sang ver supreme court chuan thu boy chuina ti bahla thei tur angchi lau thonna a om lova damchung tan theina emo thi tura shem theina tur khopoi khoina emo ani boxi lo chuan kotin bail dilna a hnol ngot tur ani lo ti in gura charan singh versus state delhi administration 1978 Supreme Court Case Volume 1 page number zale sompariata alo soito bok ani baila chuatir te chu enghuna po anthu boy kai hnoi chuina police te biak po thein anom turania thu boy ngai tu ani lai poin anthu boy ngai tu ani huna piangin kota anin lan atul bok thin baila chuatir ani hian anthu boya an filim tae ti na ani reng reng lova an puna chu kota fin fi ani chuan thiam lo chantir an nianga kotin shremna apek dana zirin lungina khungemo poisa choitire mo apani mo shremna pekop thei alani don tina ane ten anmani bail chuak tu bailor anom vele thina bailor te chuan anmi bail te chu anvilzi thatzel atul hle a ami bail chua chu kota ain lan du lovemo
alo tlan boy mo ni chuan belor chuan mo aphur ta thina ni engpo ni se atira kan soi to ang khan dan le shai shia na konga ma kan son theina na he video hi buat sai ania chuti rualin thir tu te kan cha du chu mi tu po hi engemo awangin ko thu boy neve pal thereng kan nia thil kan lo ti sual pal na le chet sual pal na wangin kan rin lo le be sei hau lo thu boy neve pal thei kan ni ti shreng chungin kan trong kam le thil ti du dana hian mi te torna le nanna thlen lo zonga thil kan ti sha ma poimol nia kan bible asoyangin kan chunga tia kan du tur angin midang chunga po thil ti kan tum ve zel a tha ani